kedua, popping kedua guys. Tidak ada napas. Popping kedua nggak ada napas guys. Yo, ke kasih napas dikit. Nggak sempat minum air ikan guys. Oke, 3 ekor, alhamdulillah. Ya, ini sekitar 15 kilo ah. Okey. Detik-detik terakhir. Ya, before leaving strike GT. Oke, hajar bosku. Iya. Sangka? Iya. Yuk, awas lepas. Oke. Terakhir. Pegang dulu Uncle. Taruh. Karena sekali dia kasih. Jangan cepat dia minum air. Iya, semangat. Yo. Dari yang pancing ini tadi. Hasil kita hari ini. Oke. Dia minum air ya. Ya, dia urusan kejar. Okay, the fish already you can look the fish. 오, 이제 보이기 시작합니다. 한 3m 정도 남은 것 같은데. 오, 근데 좀 제법 지친 것 같은. 와우, 빅피쉬. 와우. 오, 투나? 투나. 오, be careful. 와우. 와우. You catch it, king. Benda-benda luar menyangkam temen. Wonderful. Cinematic. Pelan-pelan. Yo, jatuh. Uncle situ aja. Strike popping di arah Penateng, Sabang.
Sarung tangan ada pakai anggalan? Pertarungan sengit acut. Pinggang kalau pinggang. Nggak ada ininya. Nggak ada apa? Nggak pakai itu. Awas bawah bot. Tahan ke. Sini jalan. Wih. Alhamdulillah. Jam di. Yo, mantap enggak? Mantap. Oh di samping ya berat li dah. Bukan di bibir ah. Baru pakai. Oke. Oh. Cinematic. Jalan. Keluar. Video jalan apa ya?